Ieu nangkepkeun. Injil. Tang rasa aing ieu cau keberkahan kana kolotna. Ieu cau mun jagi isuk teu kolot dituas we. Boga sih, kan sigana teu cukup duitna. Orang patungan deh yuk. Hayu. Woi, satu di dinya. Haje, asas. Oga amak aing makan pino hayang meta. Boga kami keur main. Tapi aing iluan ge. Emang dia boga kaneker kitu? Boga lah aing hiji. Hiji mah teu bisa. Geus teuing lah urang ilukeun bae karunya. Heeh ge. Kitu jing kalak membaturan. Heeh. Aing ka hiji, aing ka dua, aing ka tilu. Masih aing kena hiji. Hari baru dah kamar-kamar. Papa emang di tengah lu barudak? Kayane bocah pada main kerereng. Jadi betul aing mesti sekarang. Aing duluan lah. Tuh, aing dirija balik segala tuh kan aing lalaengana sarongan. Ja itu baru kemen kaneker. Tadi tuh lah. Tenten. Anjing. Wajar wadon main kaneker. Ho, be aing maka dia. Sakti. Ya toh. Lah aing. Dikang aing iluan main kaneker. Ulah dia mabik lagi. Tim sidak aing iluan. Mau di kanekerna. Geus main aing mah iluan bae. Ulah kita modal. Bodoh amat. Bae dari kemana? Anjing dia. Aing geus sih. Dia aing lu bae. Pelit. Bae enggak boleh. Ulah gusur eta. Woi, wadon lagi apa? Tahu dia tuh, dia. Woi, orang mana? Woi, Jawa. Wah, aing tadi tanya gitu dah.
Burata. Ayo kita jepit. Tan, tajuk kita akan kenaker. Siap, bos. Saksi dapat, cukup takkan kelereng. Nanti copot.